Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kapisan membela kamla supaya kita tahu Henry kejinya betul kekam kejing tresikam kejing milat yang kalian kejing Aisyah but kejing dan joki dikenal kesan dan berkunjung kejing kesan kisah apa kini baru kia yang menyerap lenur dan kiu ya macam tentang benseng nak kecam Tinalit pa isang Frankie ro ali ko boy na ako sa han nang kibay pa di para sa mga ibran ng mga kajing project event nangit mai laro ko nagsa ng kajing magic kibay pa Meghalaya State Skill Development Society, East and West Kharsil District, hakajingya syakari ban pensiluri kisamla ban sengkam lejong, hapo ka scheme Skill Meghalaya. Hakani ka kenti, klala ban penurlong siya waypat umaujam, hadien baka Deputy Commissioner ka East and West Kharsil District ka kong Anita Kharpur, klayo ban pelipat ba, ya ka Mom Common Service Center. Hakas nong Klau, East and West Kharsil District. Payakan ni ke CSC lalong terai usamla Frankie war. Usamla Frankie ulala ban kela na unong syak hikai, syak unong sengkam lejong, hadin bula pendep yang jing syak hikai, ya ka data entry operator, naka rules CSC. Lingba ka scheme Skill Meghalaya. Ya ka bala baiting ka, naka Meghalaya State Skill Development Society. Bat lingba ka jing selok, bat ka jing betilenti, Skill Development Officer. Usamla Frankie ulala ban apply ka Prime Seed Scheme. But yoru ya ka approval sanction. Bisa na ka Prime, but ya ka sanction jong ka loan component na ka State Bank of India Mairang branch. Kajing job jong Usamla Frankie ban la ban sengkam lejong kelawan ru lingba kajing etray lang jong ki babun kita nak trekam jong ka sarkar hapo ka district ka bank bat ki society. Kakong Anita Kharpur, kalaong. Pakajing pli ka Mom Common Service Center, kanyarap ikipat ba kathan nong Klau. Banle ikikam online, hang ni klem da kiusyu syamairang. Bat kajing temu, habawan ra ka ni ka training ru, kalong bagi kena akiba apply. Kinla ban pli ya ka CSC, kanang man penjan ya kajing syakri syikipat ba. Ka Junior Associate, State Bank of India, Mairang branch, kakong di renja, kalaong. Baka pisa marway, kamla ban punpoy yo ubrio sa katong. Henry kajingay bet jong kakam, kadan kam ya kajingay tre shitom, kajing minat, kajing Aisyah, kajing dan kinong kersan. Lem kajing kersan pisa kapuan kababyang, bat kini baro kini lang ban yarap iki brio, ban la ban seng ya kakam lejong. Masindak ka degree itu na, ngalap persian puno, ngalap apply income, puno dan help post balai. Dan nasul gula nama pertemuan jenjang kali samla untuk berlakam menjan dan nasul gula ke sekolah dan masnya kita senang lalu kan balik talk exam link interview nasul gula itu dan semla kut tentang kata dan ngai bentuk ngai dinamros berarti Bakai training, tadi dulu training. Ya, termasuk ini, ya tentu yang touch nama image na, orang yang members bah, ikam lang ya na, mula bah klem dan klem jam report. Jadi members pada yang kawan, apa office, yang one screening, one rak kita documents. Dan yang lagi itu ini pak yang menjoin up training, start menjoin up training. Kita training yang nanti kami training dulu. Nah, sudah pada dia jadi ada yang apa dia yang ada itu pernah ke DO orang Krishna, orang terdatar untuk sementara nomor bang ada sesuai kita. Hatian pada dalam poin rakyat tengah alih tak ada
dalam poin ha kendu members kita yang labah tayo mak dalam pila de training kan dia kan pila man le ke CSC so Peter tak CSC orang praktik hai tak po nomor pak 3 bulan ki ang mak CSC kum kan so members ha ngo merang ki ang ki cyber ki cyber CSC ki long kai pair sibol nomor pak cyber kim la kan man le kum balik po CSC ya tak puat pada yang snow tan kin tak jimat ba ngaru persangan tak kam ngaru ya dia kam tan interest in line internet banking software digital itu dengan yang mata hadu benda dep live online training with members kita ada sekitar apa yang kedua saya kita paling itu SDO cuan itu dengan tip dapat lagi bawa ya dapat skill apa berlayar yang play ya skill berlayar baga bandra dengan training mamba ni semua berkam macam yala yo yang harus dicari hizat aku play ya step plan kalau apply na sanction ka 45% ba jong ka jingarap jong investin Vì công nhân đang trong cực tái, thì sẽ không thể thành điều hóa. Và vì sao mà về hóa cầm lại chúng tôi yêu cho cả thống. Hên rấy, để chỉ nhận về trong cực cắm, để chúng tôi chỉ có để chúng mình lót, trong cả điện, để chúng tôi xa. Và để chúng tôi trong khi nói cái xa lắm, và công chủ để chúng cái xa chúng tôi xa gặp qua. Thì ni ba đó thì dạy lăng, mình nhận học, mình luôn, mình kêu là và trong chúng ta mình sinh là cái trong tâm. Tingalit pa isang kiro ali ko na lang kung sa han nang tagibay pa di para sa mga kibran ng mga egin po sa kiban nangit imai la lang kung sa lang kajin convention kibay pa Because State Bank of India kaya muling the education ginawa lang ko fan district ha kagyan karay ka pa di ba kajingira visa nang di ka visa sa kibriyo pating hok kan yo ana di bala sim yang kadam Ikatinda jung yu kam put na jing nujun wai kirang kibang ila na ash kibriyo. Kibay ban pachlo ikibay pat na lapin sing tam na dir. Ban how ikilat yo jingara. Ban kintir yo kapan kabadan hatan district. Ki scheme kum ka prime seat loan scheme kalong ko scheme. Tabala ang pachlo kibriyo kabadan jing chung ban sing tam na jong. Ban ban sedang kipang kibaki kikwa ban kum kajilawa jong kapwa. Di hatan kapwa Lakuat mempunyai pesong jangan jaga jingrai sistem bagi launch kembali skill development officer MSSDS Eastern West Khasi Hills District dan kebayar report di sistem lagi buat kita kena pendidik di rejim pendidik jadi bagi kena sambal berdiri jing tu berbentuk tu lem untuk sepanjang scheme jaga prime seat loan scheme dalam di bang program apply dengan install di banking system Kejeng channel trong hit class sha ka bacha. Kita tidak trong hit adalah menjadi tempat. Sha yang proposal di bawah, tapi kenapa dia tidak bisa tercapai sha dari harapan dia. Because State Bank of India adalah proposal untuk deploy dan ia dapat bersian. Kita betul hak dan dia berkunjung berani dari tu dengan sha. Jika pun kena menjadi apply mah, tidak kadang ada apply but the pet ka ba speaknya la ke join ni ji ha but the thing do if you legend the charge to us and the days di ha tu pun the park yet continue orang kita buy kawan ra ni ji clear dengan tentu ber mesin ram dan kam hak lu ikut besar jadi dan mesti tentang lagi itu jadi baki ni ai but malah ya dia besar hal dia berbahaya dan siu di dalam hikmah yang nama bagi jenis orang kaya ini tak bagi jenis kecil dengan joki ataupun juga dengan yang jabatan. Saya simpan hasil yang ngan flik bucket rent sambang tangki, saya CSC jong i, bah tangki sekarang saya so. Idea got who administration DC MSSDS the basin was CSC society berbaru kita baca lawan berulang yang ini kerja. To ai ba tadi ke common service center si simpan kalong benuk sawa pa ko jing rap shi ko buon ba kan tam ye jing men shi ko ki sang la ki ba bu jing Menta tala along ka ba jinja kalong competitive banyo ya ka kam sorka nama dasti jugi kalong kabade di kam sorka kalong limited mo kalong limited dia ka sorka kala yu i ya kata kapam ba
ki kena samla jungi ki bon ki sap ki pong ki don ni kita ki jin nang jin start ki bakar pa but ka persang ban play la ban yo kam ki kena samla lemba kita ka skills ka baki ai lemba ka labor department naka MSSDS Meghalaya Skills Development Society namar ba ngiso thu ba tangka kam sarkar umla ban pendap kam ye ki kena hakane ka jok ka bamenta ladon kam ba ki kena kinyo ye kitaki jing penbit penbiang haki sap ki pong ba ki don knang bakin la ban seng ki kam la jong bakin la ban tray haki jaka tray kam jaka ai kam ki ba kam he la ne kinien haki kijat la jong kin seng ki kam la jong kumba ila seng I samla Frankie hakane sngi I Frankie long I nuksa babha tam hakane ka snong ban pen I ba lada pishim kalat ka kabu ka baka ai ka sarkar ban pen bit pen biang hakitaki training hakitaki skill development kan play kalat shibu ki play ki lat ki lenti ye pi ban yan halaki jong ki kijat ne ban yo ya kakam haki jaka ai kam ki bakam he ki bon ki samla ki bala ale ban hadin bakila dep training umtang baki yo kam ha district la jong ne ha ka jala la jong phundre kila le lu shabar jala ki bon ki kena kila yo kam jakini ki state ki bahe jong ka India but hakane ka po hakalian ko ko sa Las no sarong ban ong ba ki bon ki kena samla juni kila le ru shabar jong ka ri India ban yo kam hadin bakila yo yakini ki training naka skills naka Meghalaya skills kata kalong kajing tray shitom jongka MSSDS lemba ka labor department pan penjob ya ka thom jong chief minister badon buram jungi ba ikwa idon kata ka vision pan penyar ya ka jingyo kam jongki kena samla jungi lembaga Meghalaya Skills ka jing tmu kalong ka ban ai ya kata ka training ya silak san pau hajar mot ki kena samla ban penyo kam ni ki hafi jaka ai kam ki babit nang bakandung ya dan piu kata ka jingyo jingpa hakane ka step kapin sarong ni yang akong DC but German joka skill development but skill development officer but ru assistant engineer haba ni ya tray ban wan ra ya kataka jingkiu joka district ya kataka jingbit jingbiang joka district ya ka jingyok kam jongki kana kalong ka ilong ita I great moment mo bagi om nakatian pare yangi bangin pet ya kane ka jing job I samla Frankie bagin snow to ya ka ta ka jing ko do jong ka skill training but ba in ya chakmat ba in ya chakmat jong kita ki kedan ki ba ide ban ya ba in shong ya kata ka kani ka career guidance haba ikong rose kum I trainer ila I kata ka career guidance nang ta ila ya chakamatru ban shem ya kita ki kilat ki lenti ki badon kum ki prime seed loans na po ka state bank na po ka basin ila champagne ya ka ya kata ka jing sandur ka ba pura ka ba
ai lat le lat ka sorkat but ila khay yo ta so ubajok punta kasni haba ila la ban play kanika common service center hang ni hanong kla kan long ka taka center ka bayara bahaya ki breu jong kanika dong jong kanika thai namar ba 4 don CSC kilang hakwan shadow shamaira ki breu nang ni nang kla ba tishnong ki ba mar chan shani they can have a kadon kanika service center hang ni ka CSC hang ni kan long ka jing yarap ka bakraw yi ki breu jong kanika chan but ni kid bok ye i samla Frankie ba inla pan penbiang ya ki service ki babon ba ki ba ai na kini ki CSC dia pinangkir syakmat ni kid bok na kaliang jong ka district administration but na kaliang jong a personally ni kid bok ki riang ki pinangkir syakmat pinlong uta uplo potential ba pinlong kan nuksa babhay ki samla jong ka district but jong ka jalan ni kalian hi berok away A digital access point created by government to provide services to the citizens, services like financial and business services, government to citizen services, and social welfares, for which citizens have to visit the government offices to get the services done. Now the CSCs are there to reduce the gap between the citizen and the government. And with this, CSC is providing services to citizens as well as the opportunity to the village level entrepreneurs to earn for their livelihood. India, there are more than 5 lakh active common service centers present to help citizens with the services in rural areas and remote areas. And this year, CSC had completed 17 years of its journey, and it's an integral part of Digital India program. And the CSC is set up by MeitY, Ministry of Electronic and Communication, and it is helping the rural youth also to become an entrepreneur. Yo akan kasni ban play ya ka CSC jongki samla Frankie di bawah pendek ya kan data entry operator training na ka do CSC Institute kapala be tingkat ka State Skill Development Society na kwa penyetu Shapiru ba ka ni ka sni ban yo play ya kan CSC kanum di tang ka jingkri tang na koi kan department ndai ko ba pili na da ka jingkren ni DC kadi kerja Trishtam Nadu ke District Administration di bawah office Jogja Meghalaya State Skill Development Society ikong ros badi i nompit kini ya ka ros CSC Institute kapala register office ka jongi pan ai ke jingkai je samla Frankie de na kadiang jong i bawah chicha molong ibadi project associate Jogja Prime palayarap ni umno pengin apply ni prime seat scheme ya samla Frankie Hadir melayuk yang sanction letter identify session dari pa pada junior associate nak poka state bank di bawah Trishtam jadi branch manager but kani ke jingok dia si mentas ni lu yula kena penpau ke semua yang Trishtam jong di district manager Pak Justin Maudong but Mr. Ravi badi FI nak state office dia kapol kapal apa ICP di Pak apa kadang ke jing trailang usok bagi penitung unsai bet dari nila penetrilan. Dengan sim kini kamat kakabulu ban biawe di ki pat nong sung jaga district ban pinsiam ni kini kilat kabu ki bawan naka office jungi lima ki skill training dan ni ki scheme prepare ki bawan nako ka office jaga basin na kalian jaga CSC par kumcu nakabang ni kwa kan ai kini ka jingkular na kalian jungi kaba ni kloi ban miara ipi dada pidon sisa ka jingkrang ba ka jingku ka boha long cái chụp cái mình mà nè chim mà coi cái bậc khảo ấy bậc long ô bên yo bên clean nội cái này cả common service center này đó long cái giống như nomor kumba ni semua tu mentah ni em mà cả ta cả bên ông cả digital wall cái baru cái bagi .com usin haban ya di ba digital system online system kita lihat silapan ong pakai jingli cái này cái common service center trong share cái jingla bậc khảo ấy cái shnong và đi công á lại sirup budi shnong dua marjan cái giống như
ประมาณหานี่ก็จุกก็จึงบ่มันตาที่ดูนี่กำอยู่เป็นติงโคสิกละมันหากิจปุลีสิกละมันลองki beri ki batrai ki kam jong le wa adu ki ba trai ka kam ban rap ru ki banyak ding ba ini ki center ba ka demand na kalian jong ka government manta kalong ba iki baro ki ka digitalize kamu cuma ka jok mon ong no arpus na man sha ba bun ki iki baro ni le manually si through papers back niyo yani ka jok manta kalong high demand ba ki baro im digitalize Terus si jing don jani ka service center hang ne ni kong kan long kata ka jing kershan ka barat ba khasam ye ki brio mo fan ong ki kup shileng ki sam shileng malai se tan ka banta ba ki kmi pa kin register ki online scholarship ki haban ngai nang ni shalu station merang ki haban tu ka por nang taru ya ka pisa ka jongke se nang ta se wi shu ki banta ki ba dari ka service center ka la ban offer ya ki bat ba Lima kacing don jam ki kan ni kesanta hang ni kata ka bang madu kan long kacing kershan ka barat ba kan yarap ki brio ban safe ya ka por baru juga por ban safe ya ka bisa bat lese kan long ru ka jing toy ban kershan ka barat ba ya ni kum ka chnong na ka banta kum nu bangin pensuk lese ka kontrak kam jam ka jong ni ru pada ngi tingku aku biar day bat kidu ki scheme na kidu ki benta ki ba ni haban ong ni ki brio bakin le online dese ling ba kajing jadi ke service center kan yarap ya kata ru benta Kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de na ka ta ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan